I te tau 2022, he whakatū te wānanga tuatai o he Kai Kei Aku Ringa. Ana, I reira ki te ai au, he aha tāku I hia ai I tēnei oranga rāku. He Kai Kei Aku Ringa is gathering food with my own hands. Yes, kaupapa is about connecting people to the land and the sea, tangaroa, tāne. Tōna tahi tau, I muri, te whakawhiti kōrero māua ko Shannon. Nā tōku u ki te reo, I uia te pātai, nā mea he au whakaaro. Me whakatū e te momo wānanga reo Māori, taku, yo. Hai. Learning te reo I roto I te ngahere, I te moana, te mea, it hits all of the senses. To me it's genius, to me it makes sense to learn in our natural environment. Yeah, nei toku wānanga tuatai mō he Kai Kei Aku Ringa, mo te wahanga rūmaki, he rangi tōna te kaumatai wiki I mua, ia wiki, he whakawai he parakati I ngā kupu, I ngā āhuatanga, wai hoki ngā kiwaha. Inā kua whiti mai te warama pēnei, ne kua ki, koene te wā pai mo te aru puaka. Sitting in a room isn't for everyone. If this could be the reason why people would come to our kaupapa and like the hunting and fishing and incorporating our reo is, I guess, a bonus. You know, we're in a phase of revitalisation, and not only is it beneficial to teach te reo Māori or learn te reo Māori, but like for our kaupapa in particular, you know, it sort of empowers our crew as well. All these things that we learn here with he Kai Kei Aku Ringa and with our te reo me ona tikanga, it's something that is like a burning desire in a lot of us. We sometimes have forgotten it, but once you do it scared, we are proud and our ahi has been stoked, you know. So just do it. It's all good, you'll be safe.